Nongeye kugusuza kandi mwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wese mu kubana natwe urakaza neza uri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo niba ginara hano mu mujyi wa Kigali mwe mwese mukunda kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro on Time TV yo channel yo twese dukomeje kugenda tubagezaho muri hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Mbaye ikaze muri kano kanya aho tugiye kugaruka ku makuru avuga uburyo u Rwanda rwatsinzwe urubanza rwari rwarezemo Ubwongereza ni nyuma y'uko urukiko mpuzamahanga rwemeje ko Ubwongereza butazishyura u Rwanda miliyoni y'amapaundi kubera amasezerano yo kwakira abimukira hagaritswe n'ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Keir Starmer ni nyuma gato yo gutangira imirimo ye. Guverinoma y'u Rwanda yo yari yajyanye ikirego mu rukiko mpuzamahanga nkemurampaka rwo mu Buholandi rurega Ubwongereza kwica amasezerano bwagiranye narwo yo kwakira abimukira, bityo ko Ubwongereza bwakwishyura amafaranga arenga miliyoni z'amapaundi. Ni amasezerano yari yashyizweho umukono na guverinoma yabanjirije iy'abakonservateri yari agamije kubona Ubwongereza bwohereza abimukira mu Rwanda ariko narwo rukabona amafaranga mu rwego rwo gufatanya kwakira abo basaba ubuhungiro, harimo kubabeshaho no kubashakira imirimo bageze mu gihugu. Tugiye kugaruka kuri inkuru yose uko yakabaye, mwumva uko byatangiye kugera bisojwe n'ingingo u Rwanda rwashingiragaho rutanga iki kirego ndetse n'izo urukiko rwashingiyeho rutangaza ko u Rwanda rwatsinzwe ndetse n'icyo abavoka bari bahagarariye Ubwongereza baje kuba batanga nk'ukuri bigatuma u Rwanda rutsindwa. Uraza kuma ibitekerezo byabanyandikira muri comment kandi like ukoresha, niba utarakora subscribe nawe ikore kandi kwa n'amagambo yanditsemo subscribe ari imbere zina on Time TV hahita yaza akamenyetso k'inzogera nakuga kandeho aho uzajya wibereye mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye zajya nkohereza ubutumwa bugufi notification, bityo umenye amakuru agiye atandukanye. Amakuru ahari aravuga ko abavoka bahagarariye Ubwongereza mu gihe cy'iminsi 3 ubwo nabari bahagarara Ubwongereza muri kino gihe cy'iminsi 3 nyine ubwo runo rubanza rwabaga basobanurira urukiko rwo mu Buholandi ko byumvikana rwose ko gahunda ari amasezerano yari guseswa igihe mu Bwongereza hari kujyaho ubutegetsi bushya kandi ko byumvikane neza ko nta yandi mafaranga yari kwishyurwa. Bahakanye kandi Ubwongereza bwarenze ku masezerano babwira urukiko ruhoraho rw'ubukemurampaka rwa Rahe ko u Rwanda nta burenganzira ubwo ari bwo bwose rufite ku ndishyi z'amafaranga rusaba. Uwahoze ari Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak niwe watangije iyi gahunda mu rwego rwo gukumira abambukaga mu mato banyuze mu muyoboro w'Ubwongereza n'Ubufaransa mu nzira zitemewe. Iyi gahunda yo kugirana amasezerano n'u Rwanda yari yatangajwe bwa mbere muri 2022 na Minisitiri w'Intebe icyo gihe Ubwongereza yari Boris Johnson. Amasezerano yasinwe hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda yahagaritswe na Minisitiri w'Intebe mushya Keir Starmer hari muri Nyakanga 2024. Amasezerano ataravuzweho rumwe yatumye Ubwongereza bwishyura u Rwanda arenga miliyoni 700 z'amapaundi mu gihe abimukira 4 aribo boherejwe mu Rwanda. Ikaba yarashyizweho iherezo ku mugaragaro muri Werurwe 2026. Aya makuru tuyakomereze ku manuka y'indege yaritwe ba mukerarugendo nk'uko amakuru atugera muri kano kanya abivuga. Muri Kenya yahanukiye muri pariki ya Masai Mara kubw'amahirwe ntihagera ukomereka cyangwa se ngapfe. Ni impanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Kamena 2026 aho amashusho akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza indege yari irimo ba mukerarugendo rwagati mu mukeke wo muri pariki ya Masai Mara yitura hasi ubwo yari irimo igerageza guhaguruka. Ibinyamakuru by'imbere muri Kenya byavuze ko n'abantu bapfuye cyangwa ngo bakomereke mu gihe bikekwa ko guhanuka kwayo byatewe n'amapine yayo yaturitse nk'uko amakuru aturuka mu gihugu cya Kenya abivuga. Mbere yuko dukomereza ku makuru ari kuvugwa kuri Amerika na Iran, duhere mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda aho leta yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kutazongera gushyira amafaranga mu birori by'imwe mu minsi mikuru y'igihugu mu rwego rwo kugabanya amafaranga asohoka mu ngengo y'imari y'igihugu. Ni ibirori bitazongera kubaho harimo ibyo kwizihiza umunsi w'ubwigenge, umunsi mpuzamahanga w'umugore, umunsi w'umurimo n'umunsi w'intwari, bikazatangira kubahirizwa kuva mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2026 na 2027
karindwi uzatangira ku itariki ya mbere Nyakanga 2026. ni umunyamabanga uhoraho akaba n'umunyamabanga wa leta ushinzwe imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Dr. Ramadhan Gobi yavuze ko ibi byakozwe mu rwego rwo kuzigama amafaranga yajyaga bishorwamo. Avuga ko kandi Perezida Yoweri Kaguta Museveni azajya ageza ijambo ku baturage ari mu biro bye ritambuke kuri radiyo na televiziyo. Amafaranga yajyaga bikoreshwamo azajya ashyirwa mu bintu by'ingenzi birimo ubuhinzi, ubukerarugendo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, siyansi na tekinoloji ndetse n'ibindi bice by'ingenzi. Ubutegetsi bwa Uganda bugaragaza ko ubu amafaranga yo mu ngengo y'imari menshi azaharirwa imishinga migari y'iterambere iri muri gahunda ya 4 y'igihugu y'iterambere irimo nk'umuhanda wa gari ya moshi ndetse n'inzira itwara ibikomoka kuri peteroli na gaze kurusha kuyashyira mu bikorwa byabo bya buri munsi. Amakuru yacu tuyakomereze kuri avuga ko ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byigambye ko mu mpera z'icyumweru buri kimwe cyagabye ibitero ku kindi mu rwego rwo gusubizanya no kwirengera. Igisirikare cya Amerika gikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM cyavuze ko cyagabye ibitero mu rwego rwo kwirengera kuri radari n'ahayoborerwa indege zitagira abapilote drone mu gace ka Goruko n'ibirwa bya Kweshimu muri Iran. Amerika ivuga ati twasubizaga ubushotoranyi bwa Iran burimo ibikorwa byo guhanura drone ya USMK-1 yari mu bikorwa mu mazi mpuzamahanga. Igisirikare cya Iran gishinzwe kurinda impinduramatwara za Kisilamu cyavuze ko nacyo cyagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Amerika mu rwego rwo gusubiza ku bushotoranyi bwa Amerika. Amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Iran na Amerika byarananiranye ko agerwaho, buri ruhande rushinja urundi kwikanyiza no gusaba ibigoranye. Zimwe mu ngingo zigoranye kumvikanaho harimo ko Amerika isaba Iran guhagarika ibyo kugera ku ntwaro za kirimbuzi, naho Iran nayo igasaba Amerika gucyura ingabo zose ifite mu burasirazuba bwo hagati. Perezida Donald Trump aherutse kuvuga ko hagira ibivugururwa mu nyandiko y'amasezerano cyane ku ngingo zijyanye n'uburyo inzira horimo zinyuzwamo peteroli nyinshi mu isi yazajya icungwa. Amerika ivuga ko nta bugenzuzi na bumwe bukwiye kuba muri ayo mazi. Iran ikavuga ko ari amazi yayo ndetse nawe uzajya ayacamo atabiherewe uburenganzira. Ibihugu byombi bihora mu gahenge ko guhagarika imirwano katajya kubahirizwa ndetse n'ibiganiro by'ubuhuza bw'ibihugu birimo Pakistan nyine nk'uko amakuru yizewe, amakuru dufite muri kano kanya akomeje kugenda abivuga. Murabyumva gute? Murabibona gute? Muduhereze ibitekerezo byanyu, mutugezaho uko mubyumva mutwandikira muri comment, ari nako mukomeza mugenda mutwereka uko mubyumva, mutwereka uko mubibona. Nabonye hari n'umuganga bwitwa Perezida Donald Trump avuga ko bamwita Shani Balibabela yatangaje ko uyu muyobozi ubura igihe gitungo yuzuza imyaka 80 afite ubuzima bwiza nubwo bwose yabyibushye cyane. Uyu muganga yatangaje ibinyuma y'isuzuma riheruka yamukoreye, rikaba irya gatatu ribaye kuva yasubira ku butegetsi mu mwaka 2025. Kugeza ubu Trump niwe muyobozi wa Amerika wa kabiri ukuze kuri uru rwego, kuko muri Kamena 2026 azafite imyaka 80 mu gihe yasimbuye Joe Biden azaba afite imyaka 83. Nubwo ubuzima bwe rero bivugwa ko bumeze neza, ku rundi ruhande abaganga bavuga ko afite ibiro byinshi bityo agasabwa kongera siporo. Mu gihe gito amaze atangiye manda, Trump yongereyeho ibiro 14. Raporo y'impuguke eshatu yanditswe na Dr. Shani Balibabela yagaragaje ko ibyavuzwe mu isuzuma ryakorewe Trump muri iki cyumweru ku bitaro bya gisirikare bya Walter Reed National Military Medical Center. Iyi raporo ivuga ko Trump afite umutima ukora neza, ibihaha, ubwonko ndetse n'umubiri muri rusange nabyo bimeze neza, kandi kashoboye gusohoza neza inshingano zose za perezida, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo. Yakorewe ibizamini byinshi by'umubiri n'iby'ubwenge birimo gusuzuma umutima hakoreshejwe echocardiogram, kureba imiyoboro y'amaraso yo mu ijosi, gusuzuma ibihaha n'amaso, ibizamini byo kureba niba afite ibibazo by'agahinda gakabije cyangwa se ihungabana, ndetse n'ibizamini by'amaraso. Raporo igaragaza ko Trump areshya na metero 1 na santimetero 90, akagira 108. Bikaba bivuze ko yongereye ibiro 14 ugereranyije n'isuzuma ryakozwe muri Mata 2025. Bituma igipimo cye cya BMI body mass
mass index kigera kuri 29.7, hafi cyane y'icyiciro cy'umubyibuho ukabije obesity gitangirira kuri 30. Dr Baribabera yavuze ko perezida yahawe inama zijyanye n'imirire myiza, imyitozo ngororamubiri ndetse no gukomeza kugabanya ibiro. Ikindi cyagaragaye ni uko imyaka y'umutima wa Trump cardiac age iri munsi y'imyaka ye nyakuriho imyaka 14. Muganga Baribabera yagize ati gahunda ye ya buri munsi irimo inama zikomeye, ibikorwa byinshi ahuriramo n'abaturage ndetse n'imyitozo ngororamubiri isanzwe bikomeje gufasha ubuzima bwe muri rusange. Imiti perezida Trump akoresha, bavuga ko Trump afite imiti ibiri ariyo bita rosuvastatin na ezetimibe mu kuvura ikibazo cy'amavuta menshi mu maraso, cholesterol. Afata kandi aspirin buri munsi kugira ngo agabanye ibyago byo kurwara indwara z'umutima cyangwa se guhagarara kw'amaraso mu bwonko. Muganga we yavuze ko aspirin ishobora gusobanura impamvu Trump akunze kugaragara afite ibisebe cyangwa se ibimenyetso by'ibikomere ku biganza, kuko biterwa hanini no gusuhuzanya n'abantu benshi no kuba uwo muti woroshya itembera ry'amaraso. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru The Wall Street Journal muri Mutarama, Trump yagize ati bavuga ko aspirin ifasha gutuma amaraso atipfundika cyane kandi sinshaka ko amaraso aremereye anyura mu mutima wanjye. Raporo yagaragaje ko igice cyo hasi cy'amaguru ye kitabyimbirwa cyane ugereranyije n'uko byari bimeze umwaka ushize. Ibi ariko ngo bifitanye isano n'indwara yitwa chronic venous insufficiency ituma amaraso adasubira neza mu mutima kubera imikorere mibi y'udutsi two mu maguru. Nanone kandi raporo ivuga ko amatwi ya Trump ameze neza usibye inkovu iri ku gutwi ku buryo yatewe n'isasu ryamukomerekeje ubwo hari uwageragezaga kumwivugana i Baltimore muri leta ya Pennsylvania muri Nyakanga 2024. Impungenge ku mikorere y'ubwenge bwa Trump rero, aho ubuzima bwo mu mutwe n'ubushobozi bwo gutekereza bwa Trump bikomeje kugibwaho impaka uko agenda yerekeza mu myaka 80, cyane cyane nyuma y'uko wahoze ari perezida Joe Biden nawe yari yarahuye n'ibibazo by'ibihuha bivuga ko gusaza byamugizeho ingaruka. Ubushakashatsi bwakozwe na The Washington Post, ABC News na Ipsos muri uku kwezi bwerekanye ko 59% by'abanyamerika bavuga ko batemera ko Trump afite ubushobozi bwo gutekereza bumufasha kuyobora neza igihugu, no 55% bakavuga ko ubuzima bwe bw'umubiri budakomeye bihagije. Ubundi bushakashatsi bwakozwe na YouGov ku bufatanye na Economist muri Mata bwagaragaje ko 48% by'abanyamerika batekereza ko Trump ashaje cyane ku buryo yakomeza kuyobora Amerika. Naho ubushakashatsi bwa Reuters na Ipsos bwakozwe muri Gashyantare bwagaragaje ko 31% by'abanyamerika babona ko imyitwarire ya Trump igenda ihinduka uko agenda asaza nk'uko byagenze mu myaka yashize. Raporo ivuga ko Trump yabonye amanota 30/30 mu kizamini cya Montreal Cognitive Assessment gikoreshwa mu gusuzuma ibibazo byo kwibuka cyangwa se ibindi bibazo by'ubwenge. Nubwo Trump yemeye gutangaza amakuru ajyanye n'ubuzima bwe nyuma y'uwo kubyanga mu gihe cyo kwiyamamaza muri 2024, yakomeje kutavuga byinshi kuri iyo ngingo. Aho ubushakashatsi bwa Axios Ipsos bwakozwe muri 2025 bwagaragaje ko abarenga 70% by'abanyamerika bemera ko abanyepolitiki benshi batavuga ukuri ku bijyanye n'ubuzima bwabo. Nubwo amategeko y'Amerika adategeka perezida gutangaza dosiye ze z'ubuvuzi, bimaze kuba umuco ko abayobozi b'igihugu badasangiza abaturage amakuru y'ingenzi ku buzima bwabo. Ubushakashatsi bumwe bwerekanye ko hafi 3/4 by'abanyamerika bashyigikiye ko ibi byajya biba itegeko kuri perezida uri ku butegetsi. Nk'uko rero mukomeze mugira ibihe byiza, muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza On Time TV, yo channel yo Trace nkomeje kubategurira byo bivugwa hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi.